Ni muri kano kanya ndagira ngo munyemere twongere twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kano kanya tugiye kwerekeza i Kinshasa kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho ivanguramoko rimaze guhabwa intebe ku rwego rukomeye cyane. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku kiganiro cyabaye hagati y'abagabo batatu. Ni ikiganiro cyahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abagabo babiri bari baje kumusura, bari baturutse mu bihugu by'i Burayi. Ariko kandi ni ikiganiro kibanze cyane rwose ku ivanguramoko rikomeye cyane tugiye kuza kugenda tugaruka muri iyi nkuru yacu hano muri kano kanya. Ariko kandi rikaba ari ivanguramoko rikurikiye amagambo akomeye cyane ya Major Sylvain Kingi-Bo Musa, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragaza ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje ubugezi bwa nabi ndetse n'iyicarubozo mu burasirazuba bw'igihugu cyayo, nk'uko iki kiganiro tugiye kugarukaho cy'abantu batatu cyabishimangiye neza cyane rwose, aho rwose bakomeje kugenda bagaruka ku ivanguramoko rikomeye cyane no kwibasira igihugu cy'u Rwanda ku rwego rukomeye cyane, ngo gikomeje kugenda gifata abaturage bacyo ngo bo mu bwoko bw'abatutsi kikabimbira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose biraza kugendana n'aya magambo tugiye kuza kurebera hamwe. Reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongeye kugaragaza byeruye urwango bufitiye abatutsi aho bava bakagera ndetse no kurushyigikira, busobanura ko ari abantu babi cyane bakwiriye kwitonderwa ku rwego rukomeye cyane. Mu buryo bwatunguranye ku itariki ya 22 Ukuboza mu mwaka wa 2025, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean Claude Mubenga ndetse na Karonji Kabamba wa Murumba. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko Tshisekedi, Mubenga ndetse na Karonji baganiriye ku bumwe bw'abanyekongo ndetse no ku busigire n'ubwigenge bw'igihugu, ariko abazi ibikorwa n'aba bantu ku mbuga nkoranyambaga bahamya ko rwose iyi nama yari igamije kubashyigikira ku rwego rukomeye cyane bitewe n'uko imbuga nkoranyambaga zabo bazikoresha. Umunsi umwe Mubenga yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko Abatutsi ari inyenzi kandi ko rwose ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butari ubwato, ati ni virusi, iyo haje virusi ugerageza kuyica ntabwo uyireka kubera ko ishobora gukwirakwira. Iyo ubonye inyenzi ugomba guhita uyica bitaba ibyo zikaba nyinshi. Uyu mugabo utarahwemye kugaragaza ko yabaswe n'urwango yasabye abanyekongo kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda, ashimira abarwanyi bo mu mitwe wa Zalendo babica iyo babonye, asaba urubyiruko rwinshi kubiyungaho kugira ngo barimbure ubu bwoko. Mu mpera za Nzeri mu mwaka wa 2025, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yahuriye na Mubenga na Karonji New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagirana ibiganiro byatambutse ku muyoboro wa YouTube. Muyaya yashimiye cyane abanyekongo bakomeje kurwana urugamba rwo mu itangazamakuru, ashimira cyane rwose by'umwihariko Mubenga. Aramubwira ati, Mubenga, icyambere nakora ni ukugushimira kubera ko rwose ntabwo uzi uburyo umurimo wawe w'ubukangurambaga bwo gukunda igihugu bugira akamaro ku rugero rukomeye cyane. Si Karonji na Mubenga gusa bashyigikiwe, kuko umudepite Justin Bitakwira nawe umaze igihe kinini agaragaza ko Abatutsi bose ari ubwoko bugomba kwicwa, nawe ari mu batoni n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni umuyoboke w'ihuriro New Sacre rivuna umuheto rikongezwa undi i Kinshasa ku rwego rukomeye cyane. Bitakwira niwe ushinzwe gukurikirana ibibazo bya Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu Ukuboza mu mwaka wa 2022, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU wamufatiye ibihano kubera gushyikiriza abanyekongo kugirira nabi abanyamurenge, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikozwe ibyo kumukurikirana mu butabera, ahubwo ikomeza kugenda imushyigikira ndetse no gukomeza gushyigikira ibikorwa bye by'ubugizi bwa nabi. Ku mugoroba ku itariki ya 27 Ukuboza, televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC yakiriye umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Sylvain Kingi-Bo Musa kugira ngo asobanure uko umutekano uhagaze mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane ahari kubera intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nubwo insanganyamatsiko y'ikiganiro yari umutekano, General Major Kingi-Bo Musa ndetse n'umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu bamaze umwanya munini cyane bibasira abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane Abatutsi, babashinja kuba abatekamutwe ku rwego rukomeye cyane. General Major Kenge yavuze ko abantu bakwiriye kwitondera gushakana n'abagore b'Abatutsi, ati umuntu ugomba kwitonda kuko ibi nibyo bakoze abayobozi ba gakondo, baguha umugore ariko hakaza n'uwo mu muryango we, mubyara we mwishywa uturuka mu muryango w'umugore bakubwira ko rwose ari mwishywa we mubyara cyangwa se
se ari undi ariko kandi atariho uyu musirikare yakomeje avuga ko uwitwa uwo mu muryango w'umugore ari we muntu ubyarana n'umugore wawe mu nzu yawe bakakubwira ko abana bavutse batyo kubera ko ubwoko bw'abatutsi bwiganza ubwo n'ubuteka mutwe ngo bushyirwa no mu bagore ku rwego rukomeye cyane ngo nibyo u Rwanda rukoberesha cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gukomeza kwigarurira ubutaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko nta bwoko bwibasirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igahamya ko abavuga ko abatutsi b'abanyekongo bibasirwa baba babeshya cyane, nyamara ibimenyetso ni byinshi kandi niyo ubwayo ibitanga ku mugaragaro. Amagambo ya General Major Ekenge n'ibiganiro byahuje abayobozi b'abahezanguni nka Mubenga birashimangira cyane rwose urwango leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitiye abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi b'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rukomeye cyane. Mbere yuko tugerageza kugera ku musozo w'aya makuru, Minisitiri w'Imari mu Burundi yitwa Dr Yarindi Kumana yatangarije abagize inteko ishinga amategeko ko ubuyobozi bwa sosiyete FOMI ikora ifumbire mvaruganda bukomeje kumutera ubwoba kugira ngo abuhe amafaranga atarateganyijwe mu masezerano bwagiranye na leta. Uyu muyobozi yagaragaje iki bibazo cye ubwo yasobanuriraga abasenateri b'u Burundi umushinga wa guverinoma wo kuvugurura ingengo y'imari y'igihugu y'umwaka wa 2025-2026. Minisitiri Ndikumana yavuze ko rwose mu Kuboza umwaka wa 2025 FOMI yamugejejeho inyandiko ebyiri zishyuza Minisiteri y'Imari amafaranga ivuga ko angana n'agaciro k'ifumbire yarengeje ku yo yari yaremeye leta ashingiwe ku masezerano. Yasobanuye ko muri iyi nyandiko harimo isaba leta amafaranga y'amarundi miliyari 50,780 y'ifumbire y'inyongera yatanze mu gihembwe cya B na C cy'umwaka wa 2025 n'indi yo hagati y'ibihembwe B 2024 na A 2025 ifite agaciro ka miliyari 6,830 by'amarundi ariko atazemera gutanga amafaranga atari mu masezerano. Ati mumbwire namwe ko ibi bintu twabikora none akasakamaramaza, njyewe nta muntu n'umwe dupfa ikintu na kimwe, hanyuma icyo Imana yamfashije gusa nzize ukuri nta kibazo kandi ndabizi ko ntacyo nzaba kuko iterabwoba ryo ndaribona, ntacyo nzaba icyerekezo 2060 nzakibona neza sinkekeranya. Ngibi rero ibintu tubayemo, mumbwire aya mafaranga ava he? Minisitiri Ndikumana yatangaje ko rwose Burundi bwaranzwe n'akajagari gakomeye cyane mu ikoreshwa ry'ingengo y'imari kandi ko rwose igihe kigeze ngo gahagarare. Perezida wa Senari Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yasubije Minisitiri Ndikumana ko ibintu bitoroshye kandi ko abasenateri bamukomeje yamusezeranyije ubufasha mu kurwanya abajura kuko kugira ngo sosiyete y'Abarundi badakunda ihinduke bisaba kudacika intege. Ati kugira ngo iyi sosiyete yacu ihinduke niko hatangira kuboneka bamwe bemera gushyira uko kuri ahabona. Abarundi ntibakunda ukuri, iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari ubwo ujya no kukuzira. Ndabizi neza rwose ko ukuri gutinda ariko kugasohora. Tuguteye intege rero ntucike intege, ibigukanga ntuzabibura. Icyiza nuko ari wowe wese azabona ko ibyo uri kuvuga ari ukuri, uri kurwanira ubutunzi bwa leta, urwanira ubutunzi bw'abenegihugu. Sosiyete FOMU yashinzwe muri Gashyantare mu mwaka wa 2019 kugira ngo igabanye ifumbire mvaruganda itumizwa mu mahanga. Yashinzwe na Adrien Ntigacika alias Ziranotse uri mu baherwe bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru yaragezwe muri kano kanya. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose muri rusange.